hawajui madhara ya dhambi wako katika shida kubwa sana. Dhambi ilileta utengano na uhusiano kati ya mwanadamu na Mungu. Adamu aliyokuwa na uhusiano mzuri, alipokula tu lile tunda, alianza kupata mawazo ambayo ni ya shetani. Na tutaona ni mawazo gani hayo ya shetani. Kwanza nisemee kitabu cha Yohana. Kitabu ni cha Yohana, Yohana 3:20. Yohana 3:20. Soma. Maandiko matakatifu yanasema, wacha yaseme, maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru, wala haji kwenye nuru, ndio matendo yake yasije yakakemewa. Ndio sasa Adamu alipotenda dhambi hakutaka kuja kwenye nuru, alianza kujificha kwenye majani. Na Adamu ambaye ni baba yetu alituambukiza ile tabia. Wakati tunapotenda dhambi huwa tunajificha tusionane na Mungu wetu. Kwa nini? Mwanadamu aliyekuwa na mawazo mazuri baada ya kutenda dhambi, nataka usikie maandiko yanasema nini. Nini kilitokea kwa mawazo ya mwanadamu alipokubali ajenda za shetani? Marko 7:21. Sikiliza, mwanadamu aliyekuwa na mawazo mazuri alipotukubali ajenda ya shetani, nini kilianza? Marko 7:21 inasema, soma. Kwa maana ndani ya mioyo ya watu kutoka mawazo mabaya. Kwa hivyo Adamu alipotenda dhambi alianza kuwa na nini? Mawazo mabaya. Uasherati, wizi, uaji, uzinzi, ndio tamaa mbaya, ndio ukorofi, hila, ndio ufisadi, ndio kijicho, matukano, kiburi, ndio upumbavu. Kwa hivyo mtu ambaye amekubali ajenda za shetani za kutomtii Mwenyezi Mungu anaanza kuwa na mawazo mabaya, anafikiria kuiba, anafikiria kufanya usinzi, anafikiria kufanya mambo ambayo ni machukizo mbele za Mwenyezi Mungu. Lakini swali, nani kaleta hizi ajenda? Ni shetani. Swali la pili, nani aliyemruhusu shetani alete ajenda zake? Ni wewe, kwa sababu hautaki kutii sheria za Mungu. Watu wamekataa kusikiza sauti ya Mungu, wanasikiliza sauti ya shetani. Watu wanasikiliza sauti ya shetani, ndio wanayoitii. Sasa dhambi ilipoingia duniani, msomaji wetu wa kwanza alitufundisha hapa ya kwamba sasa ili tumshinde shetani kwa sababu ameshuka duniani. Nisomee Ufunuo 12. Ufunuo ni 12 mstari wake wa 12. Inasema, najua watu wanaendelea kushughulika na maisha yao bila kujua, wasipojua ajenda za shetani, hakika jehanamu wanaingia. Soma andiko. Kwa hiyo soma andiko, msomaji. Unataka tusikie ajenda za shetani. Shetani aliposhushwa duniani, lazima tujue alishuka akiwa na mpango gani, na tujiulize kama tunatimiza ajenda za shetani ama za Mungu, kwa sababu tulisomewa andiko lililosema ajenda ya Mungu ni kuokoa watu wote, waokolewe na wapate kujua kweli. Sasa shetani alishuka akiwa na ajenda zipi na anaziendeleza kivipi? Nataka tusome kitabu cha Ufunuo. Ufunuo 12:12 inasema, wacha iseme. Ufunuo ni 12:12. Kwa hiyo shangilieni enyi mbingu, ndio